ntemu Facebook no edi juma Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV. Last week ye peja asembi eto bema so na esan se na yenya no pomasi brenti no ye to asem no eheda ene na yesa bebe maso biem mo beka ya bembe bi oso e carpenter din clan ena no wote nyame ye na dom wosi abrosan osene na adwuma no disappointment kakra ebebem enu nti no obi ye adwuma na so ye adwuma ma obi a na nipa na tue sika ni bi wawie no wafa de aka no na ekoso enu nti no oye se obetu anamo ena ohu nana adwogrojo se menye din ni ya wonya no wo TV so no friend ne man ni din komo den ena ekowie ye be ma no asa be fi ha se no mu biem enu nti no madaroma moma mensa enka ne din no na ontena se na ye hwe se de erade ene obe ye ha ne ye nkanea na wagege ye ntata wo ensem wa ye de beto be ma no so ame yenya anop mesi bre papa mede shempa cho me mo akwaba na don't teach you into your pattern na why be man na ye eja why pacho wa pomo te sen aya kasa kese mame why pacho yo mate kasa kese mame pacho ada oba ye na udi ni ye sen pacho me di ni ye Thomas Amatete ene nso udi ni ye sen Thomas Amatete me papa no preocupe me se kwan bio no de Thomas bio entim papa no kwa akoma to ye bibia be fine why ase ne waboto kan ho se ma bibia be kama why pacho yo mate adansem na wo de buy ne bia fe na obi etia opese wo bo de tofa e de emma ya sembe na wo de beda Sompa Nkomo for say ye hwenka bi mo wa pacho me mo ani se ya kasa kese kakra ma me wadaroma 2022 no mu na ma bla bom de nyame aboa me bom bat me ye djuma man krofo no ye be ma me ska na adani nsem fufuro ono na ye me problem nti e ba ni se ma ye djuma ma obi e na awo se otua me ka otua bi de ka e no de akem nti e ba ni se ma di na chi sa onfa ma mi nti me ko da ko bi me ko ni fie ye ntokwa nti mi ba be pama de wo kuma se wood village ena ba ni se ya nyina adwumafo no edu enwuma ni ya kan hia e wo shop ye nyina ye tie Sompa ya mi se ya hwe TV na mi hu papa bi a ya frɛ no nana agbojojo nti aba no sa na mi teki ni number no aba ni se o si o obi dinika na ontua eni nsem a eka wono enti obetimi aba na obetimi aboa nipa no ena mi so mi fa no ma no na mi frɛ no ena o si mi mbla nti mi boa mi ho ansa na mi koye no na eba no se o si obeboa mi afidie sika mi di ma no eni nyama o kyerɛ mi nyina ma ya wie no ankoba no sa sisi adada ya bem mi di nechi sa onja hwi won ena mi si mi di ba bedane mu se mo betimi aboa mi ana ti mo hu mi wo fie ha Sompa FM yati enti ujina Israel nyankopon anim e ka nokra kire ye se sika na nkofo wo ye adwuma ma wonu mu a wontua ne nti ena ma wutu anamo kɔ ho bacho ai enya nipa baako enya nipa mienu ono na ya mi proba ewo mi ti se mi bibie mu ti se sana wotena ho fefefe yi o ma mi adwuma sese a we ya da o metimi aye adwuma we metimi aye me ye wie na o ma mi bi ni ma ye wie na o se o di balance no ma mi a na aya asem nti masem no enti ohun ne se enye ni so kwa bacho ai enti ebetimi ese honhum asem bacho ai honhum asem ye di ne honhum mu bacho ai ye kan wo de wo bie ene de onimu nti no ko nana ne ho bacho e wo he fa o se jejeti ye nyina ye tie Sompa bacho ai jejeti nkoko jejeti
enti wo call ye no na eba sen de na enkomodie be ne call ho wakọ nana me disappointment nsem na eba de ne see enti mi call crank first one de eba no say oji mi gate fee na oji mi no ansa na wo be hunu enti mi tuama ni ba no na odi koma no enti odi koma no na eba ni say odi sen na koma no gate fee ni na esen mi 10 cedi 100 cedis 100 cedis kane 1 million bacho ai okay enti me odi koma no na afide osi mimbra enti me kọ ho no e na ka kire mi say o se obeye bibi afa hu de a me hu obehu nanamu no so metua shinap tua baako eni 3 million enti ono so na mede ma Sompa FM mede ma no wie no afi na asem no eye den obisa me manum asem na me ka kire ne say o obedi mika madana dani saa kanu emba enti me hu no sana wo kan ya no enti ma ba say wo betimi wo di sika na amami na wo akodani kanana na osi yan enti ohono no o kire mi nyama bi say meto enti ohona na no so ka kire mi say minfa 100 cedis enkoto baby ewo busumunu ebi ewo ni nchen na osi mi 100 cedis minfa nkoto e no no so medikoto ni wie na o ka kire mi say busum kese no obekọ no no de onum whisky bosom na ya den kese na obekọ ni nchen no onum de onum whisky Yenyina ye tie Sompa abrofonsan nti onu so ye 2 million eni sika esua no 5 million ni abosom kese o twa na numu nti onu so na mede ma no na o ka kire mi say o sesi anu we hu bibia nti say ampa say asɛm a mede bɛdane no sɛ yɛ nokware a bɛ me fa 3 million ɛnhyɛ konko wɔ yɛbem ti sɛ milo konko no nti mi mfa nhyɛ mu mi hwɛ sɛ bibi wɔ mu ana mi hwɛ bibi nim ɛna ɔsi sika wɔ yi bɛdane paada nti ɛdane paada ɔno kyerɛ sɛ asɛm no a me bɛka yɛ no bɛ ɔmo agye atum bɛ yɛ ampa nti ɛna mede 300 no ehye ade no ampa obutu so no ena o mami hours bi seconds nti oyi fi so no ena ada Sompa FM enti hours ni nyina na da so tefa ho a wote ho na enti adani pada no no ka che mi se o ma agi atum se asem na me di baaye no be ampa 3 million no dane powder bacho ai na baby ana esie no na si table so ana cement so onu ankasa okutade no woni sem ti se sana ma buy mi sem se e na wotena fa akosa ne nsem sa hours ade ni sin nsem sa 1 hour ne ade na wo kan do 1 hour just seconds and do 3 seconds and do 3 so do se hours ne de na mi hu nti onu so ye awie ya no na afide obechro nyama no mami nti wa mami book bi se book we mi hwem na nyama we na meto onu ankasa na ochro ade obechro owie ya no si yo mpacho ochro de mpacho osi meto klo Yenyina ye tie Sompa eni afi eni ntwie cow eni odwan okay sheep nti sa nyama we na ochre mi eno si meto enti na oye calculation ni nyina na si 150 million enti ano wutua sika ni nyina ma no mpacho me ma no 90 million ansa na me se echire no me tua ni nyina ma no mpacho ai okọ na ho no okọ se wo kwa akopɛ sika mpacho da abi e ba ne sen na sika pɛ ekopie mu wo ho de ba no sa ne se o ka kire mi sana mi ye o kire mi nyama ni nyina mi ye awie no o ka kire mi so obeboa mi na sa sika na mi ba beji wo nipa ni ho no 72 million o hwe adwuma mi ye no enti mi mboa mi na wa bu ti oho na oni mi kan ye no oho na mi so mi ye de mi di ma adwen Sompa FM ti mi di ma adwen ma no na e ba no se be mi nto sa ne ntwie no eni odwan no eni klo na
keka ade no ho na enye se mi kɔ se onye sikedro mami enti se wasam na wo de bai ni nyina ne sen ti ma asam ne nyina ne se mi pa mu cho se asam we ma di na chi saa mi hu buafo bi awom ena se awama ma ton mi fie mi se si fom enti mi di ba be dane mu se mo mbua mi se ontimi onfa efie na mi ton ni sika no mami a mi sika na akodi ni ho no be onfa mami na mi so mi fa nkobo mi bra osika na yesen ena total 30,400 no bacho ko Sompa TV why na nyina ye tie Sompa expenses ahodo ya wo ye ni nyina gate fee 100 cedis snap one bottle 300 cedis they put for here and also so ye 200 cedis na say they wo de kwato baby no and they put for here no yo and I go so no mo pe whiskey no menim say whiskey no pacho wa wonim bidin no from why na say me abako from Spain and I'm the kwache me kunu wa yini bi say bozo whiskey o say dey whiskey o and na eni sika ebusia de ko Facebook or Sompa TV Ghana na ma ne doso ehun sika so ne ya listed de gu nchen no na 30,400 kan sika ne 304 million 304 million old Ghana cedis. Enti wo pe no ana say ufie na efie ben adana say ya brosan. Mpa cho ya brosan. O ton ne sen. Sompa FM 3.5 billion. Ena entimi na odan no hin. Ewo Chiblew. Onim Bush Road. Odu tabibia no Bush Road no. Na we see who call St. John's School home no. Ebeni home. Enti 3.5 billion nyina no o de kosote wonu ma debtors no entimi entua enwie mbajo entimi tua ewie okay but mi hwe sana ekwa na nanu ode mi fa so no ha mi eye mi ya pa okay enu ntina so o de scandal ko tua wie bad o hwe na da ne sika wasa agena obra wase no na nti uju sika mbajo ana woje wosa na asa wo dan no ya wo ton ye no meji mi dan na mi ton ye because asika na mi de man no mi ka kire na nanu say amanfo sika ye say mi fa nko na mi de able no nti so hwe say ade no ebeche na ntimi nye yi a mi koto ho mu na mi pa no chose be o ma mi nko ye adwuma no man krofo no na e kire mi bla na o see ma mi worry but 1 week later no se minya 3/4 manu a onu beboa mi enti sese anu mi so mi ni baby da enti meji mi dan no ebusia expenses in neguso no de ko Facebook na mukeka bi mu ame why de ment mi na nam de mwaka ma we se agumasum o Facebook or Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 pacha mo for expenses ne to so ma me a gate fee 100 Ghana cedis. Snap one bottle 300 Ghana cedis. Put for here 200 Ghana cedis. Gosh, ya wonu manu muda krewa. Omu pe whiskey anu. Sompa FM 200 Ghana cedis. Any wo musika 500 Ghana cedis. Bosom kese no kwa je 700 cedis. Charge 15,000. Ese sika okasa won famra no onye eniema ni nyina amanu no. Deposit ya wodi nkan ye no ye 90 million na where den na 100 cedis ne dey 90 million 9,000 rather okay but na say okay deposit no aye 9,000 but omo ye 900 wo nti na ya confuse me no and money sent 300 cedis and 3,000 cedis and money sent again 3,000 cedis items and TNT and also 300 cedis TNT abebiem 1,500 cedis next visit esa wo kwasa abebiem so a ana ko biem no so 800 cedis and wo chiaye na loan 6,000 loan ye dey ono na me kobo o se mi kobo busanu 60 million numbla na mfa nko hu nkrofo no mo ma no nantwie no ni adwan no asika na me de ma no no anso
Until only 6,000 Ghana cedis. And confirmation 300 cedis. Confirmation patch or then. Confirmation no, I know way or see Yamana or Cotono. That way, also a solo. Now, if for no, Hobiana. Me man no Yama, Sikani Yanano, or see or Baba Tonya Manu or Kumasi. Inti, or no ni car ni fu and is scanning a 300, you know. Now, Wakas and a can in the Sicadia now, Wodi. Every hammer, yo, I was seeing items in the go on Facebook, YouTube, no Koshebi. Why? Na Sompa FM. Nana enso akasa wantimi amaha ye ne na twetwe nkomo enti ye hwe na yetimi ewuramu sesie aba na ye de aboabo ye ho ama nana nso so atimi aba na ansa na mesra asem watwi ewo wo minimu a na wapemi so free drink ne bi ene 5G meza no na watimi nso so de ahwe wo how far na bibia koye Dr. Silas and so as a friend 0246 270 young call say Wamra say na yepe na number no ama man kama aseme ya e wo say etie ne no my eseme dupe wada Roman free Facebook no so we appreciate you a lot mo amaba Facebook no nyina rade nkosoa enhramo na ontomo nkwanem emfa emayen emsia Lawson atna se me bacho me mo akwa ba me de hie Yenina to saying aduminti ade boni ache yen ho ye panamo so e arade adom ho ayefe pa that's so ayefe simedu wadaroma mayapomde ho chechre se be ye betime de aboye ho ba free yade ho yo abapa me da se ene awie nyame nhyira one onpamfo mojuma mudi ede ebo asanteman na ebi akaman Ghana ne wiase afa na nyina na memfa pomoden chia emfree ebo akwa Canaan kuma se asanteman temu Lawson Herbal Center Lawson Beverages yene pani kwankyerefo Dr. Lawson Chairman mu nyina pomoden chia ena wie yade ho aso na meka de be me ba meka de die ena onom ena enna emu asomade yade ebreni pedua epamocho abusuafo yade eya yade esenipa yade emanipa emobo na de ehu ne se ene nuane ye die yi a Sompa FM o se kama ya pomoden no na de yade esan ebro yen adenti na won hwe die yie na mo aduane anyi wa aduro wa aduro wa aduane let your food be your medicine and your medicine be your food aduane wo die no se emoni pedua ho oden dia mesra wo no wagyan na timi aboa kai se anwa nuane srade enuane enamono ne emojanam anadwo adidie ene die kwan so mo yenhwe na yentini na so na emoa yema tosode ene nuaba enoso yaduane die mu enkwan na wo ya prekese maninkum garlic maninkum jene maninkum enchen sa spices na badwa so no me se obi adwuma nanso obete de osiase na chebe bokade wa ani a enka eye na yebedi di na yebene mu doctor say ya honam yemre bia ne atomra no kwan baako ana mienso ne santi Lawson Herbal Mixture Yenina ye tie Sompa Lawson Herbal Mixture ma ene merimedru oyoba ana barema na impo yade akra ma ya e ba ochewo bombo enti bomode no madro bi na bedi mu adanse eyadru a eyi entinimu ene nkasemu e ma akoma no nya abotre ne adaji eboye pressure bi ankwa akoma no so hyane so wakoma benya hoden na de di upa e de aboafia Lawson Herbal Mixture nane anwa ene srade a enye broni for the bad cholesterol in the peduamu eno dos na ekosoro obi piso ekosoro tempa wo chew kai say Lawson Herbal Mixture yade oho yade ni ho betimi anum bi adimo adanse na aboa enya no nko maka ye honam die atenka ene akono ewoyemu mema ne ma yedi ahyemu ewompem adesuam ye hunu say yade bi Sompa FM ya na enam enam ena esaye wa wo hweme na wo tie me sebomonimu bia efia oteno compound house eni pedu adware baako
ne pe aduo no sebio Johnson bia ba ko ni na ye koso ba ne munsuo wafa yade afiri abema enya ware gya enya ware go ba mompa de pa Lawson Law Care ennom Lawson Law Care mixture Lawson Law Care mixture e man Mary Meldrew said range na ne Ghana ma e tena Mary man ma to yendin the virgin doctor e adwuma Lawson Law Care ayi nte said de no for e dia to yoba numbi very ma numbi na be di mo adanse be me o prostate na ho odin no sen na si etie o Johnson a wo chem ansa na aba ya ebi kamu ana ya na mo hwehwe sisi ya o ya ho odin ekofom kra o de bo ani atim kaja na waje mu o pedro a ene eyi adwuma ni pedro mu ba pomodin ye pe ya e how bia mature Mary Meldrew Lawson Delay Man Capsules Lawson Delay Man Capsules Lawson Delay Man so ye berima na obesipi esita Johnson be koyiye nya de obechim ebi enkem onti yaw okoba ne nchen a awade be so amani gi awie peya Lawson Delay Man maka ye no me ensen na ye berima otimi numbom berima de Lawson Herbal mixture Lawson Law Care mixture and a Lawson Delay Man capsules me ensen let me kabom eno abeko na how bia eni achiri oyo oba obenum emu mienu eno ye Lawson Law Care mixture and a Lawson Herbal mixture ebe na frefre fa enjumadie ho wato edro ibi obenum ne sen o pedo dro na atu aton ededie mo nkyerɛkyerɛ Sompa FM diet de na abedie Jena be JD, Jena bete so ye ninkoma homa so ra pomodin no ensanyina brand bio 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 619 no agent chemu bia about Lawson Delay Man Lawson Law Care na Lawson Herbal mixture Sompa and now ye me cramming some a man Mary Meldrew Lawson Herbal mixture Lawson Herbal mixture when you draw a gin tinimu and the entinimu ya de bia no mpemu ya de bia kasemu ya de bia Johnson ya de bia be kwa Lawson Herbal mixture e be nya botre na odom peno kasemu ya o jano na se we mo nyunu pa wada na emu enti emma ba sa no mu a sciatica afi arthritis na rheumatism ha wono madwen no na to yam hye wona tika kra bia na so wa bre wa home no na ekosoro ade san ena ho odin ma obesore mpensempen nan na adwonso also da don hwere nso kwan wotwe so na don hwere bia odwonso be de no wetumi adamana na aye wo de e ba wo chewa kwa test yesi sugar no na ekosoro yesi BP no na ekosoro yesi cholesterol de nyana dose ni pedua mu a yayem hye Sompa FM Herbal mixture na eno ni na fa free ho na ma ho de mapanso ema ni pedua mu obai uchimen ase emeyi eno a ensisi so ya wote ya wanemu ayuma bon sana ye usunu bana boba kafra okropon ye se sebia mamoni mu a enuoma enye no be fam asnemu se moja fimu ba bonten entunya ntwa brother de enti na omuja sene enkoyi a no so a ensisi so Lawson Herbal mixture entom yenu miensa pe na obedi mu adanse malaria fever ekum nipa malaria ekumpa na oni mu a na unim official report annually WHO de bana especially in Africa ekumuni papa o da entontom net mu o drain o gates o do montini o hwunwura ne nyina mu no na kai sabeda net mu o bedo montini o so one think I bonentem na ebi a da entontom ne bia kawa malaria fever wonum eya onwuno aduane abenso ntumi enni na wo atie guso na otine dwo se ga ko test ya say malaria dia edre ne edin ni adanse wo mu no Lawson Herbal mixture
na mto me no miensa na bedi mu adanse 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 about time there. One of them and num Lawson Herbal mixture. Or your bar or your painful for your friend power chow. Onka home. Sompa FM. Unya in fear do me no quacho for a dream home. Maybe you come on now. A Mary Meldrew Lawson delay man. A Mary Meldrew Lawson delay man castles. And then some no. Therefore, adie. Your fancy chair. Oba, adeba ko na menim. Sa wade sabio, oyi enafre mu a enye yie. San hyiamudie, ne nkitahodie, ayankofo no wo yentem ma ne ma, especially awafo no. Na yenkan se, yade betumi aba, ebi oba ne mfa wachi, be ma ne mfa wachi na mbomu no sebe, agyanan biaye ho, jonso biaye ho, adwaye ho nso betumi akofa de yaba. Enti oba na sesabio ne kwan na bie, ayekese. Oba ne sebas enka bi kwa hyase ba no ho osna tinka na ekofam ofana of the channel ho enye ono a infection tete na bema me pa ocho kai sep kumase potamu die bi atodro bia otie sompai okoda ne farmer misty apidank habme KNG Samenko adiya osons okwa ose ope ema ene merima edrum Lawson law care mixture. And no infection be a co Bema, the Mushishiwo, or Johnson, Tijaw, and a MA never qua. Lawson law care, Lawson law care, Lawson law care, Mesha, Bema dear, or the Banum Lawson delay man, or the more than Sarapa. Me come on as some equano. Now, what I remark, many penny in the Bahasi de Biano, and then who can in our that. Okay, of course, in tea, or bar penny, and that's all Bapa, Swansea, and Ponsa. Hell, your Mrs. Odru. Bejina fidie so a special happy birthday urase odo obekoso a ediuni opem ya say we yet happy birthday come amam ponsa obapa Swansea Sompa FM eya fa picture ne ma producer we kire ho na ya we she no why eno so hu hia pa edo anadwo a na ono be ma no so anya ne points kakra ya da sebusia edro beje wo atrema Lawson phone no yakope bi na entime emwa ye ko na yakwa akotie na nano so ede ne pacho nana no si ni din ni yesen bi medofo nana agbojojo jo pacho eya na mo de nana agbojojo na yi na to so amaye owo na yi bi wo ho ya na mo de ato so ne yehu no why amoma yehu no no akasa kora wo ton ne ho ne picture bi a wo ho anka mo de to so maye ne signboard ne signpost wo anya ntwa picture o ha na ama Davi tise me kwatwaba ne signboard bi si na ya ma tamu mienu so sa beji biom dia je 3.5 billion ye gibio ai ya ton frama wa hasen ye de ni nyina chew pacho yenkwo na yentie na nanso so anu disem no emra sese Mama to send. Ewusia yantina na ne de no abrampa ne ne twetwe nkomo na abrampa kasa nko an nti mo nhwe ne ye mfama na ye nkotra nhwe se ye nsa beka ne no a ba cho mo famra ye inside ya say na ye nhwe na okay ye nkomra Nunya no ha say no emfa ema yen why 21st clinic ye boabo ye ho akodofo kone kosa ho yade e wo sciatica yade no yabo ho de ro na che wada roma
Brana yentu ase 50 branches ewo mema fa na nyina yade bie ha wo fi wuti so bepem bora no yetu ase ewo ehwo ebusia massage machine kama siwo sanso na laboratory test agudo nyina wo ye bi ose wo de Europe tour no hyehyɛ so ene wo piem wo South Africa Swaziland wo Johannesburg wo Zimbabwe so fa konya no so ne fa bay na 0244 915 116 0244915116 Ghana has said so person to ya dia sia one man is 0540311311 na edusa Herbal mixture ne capsules no madansi ni koko ne hawo osisi ya wo ya be mamre ya to so ya de bi e hawo bia no openi nro ni bi enom na ho entimi to be so ko bi ton wa so me mazi mako white station inside the bar na ube hu ne mani 0500 110-115 AM home care and nursing home no umame wakokra ebiti fie wa yade anaso wo bia wo yade na wo pe obi ama na hwe no a eno a ne se wo kɔ ho na watimi amon pakama ya training wo mo mo abodo kire o mo san so ewo eye lida ho nti no bibia be kɔ so fanko enkransa wom kwan so na wo 0540-344-837 basi yenkancha wo say no waton so hospital nanim kase no mpe wona baby ya wo ya fa kase mo no wase fabra no ntete mo e fama yade bia se stroke wana se diabetes no to asie e wo ne ma no na yade to 0244-988-004 yenko pensu panom e kanjen alkaline water e dro esa yensuo esa so like siamro so akla na ewom ni teno be na ne srade ni nyina no watwe fine figure no ebe bakama wo pe bia serve wo dwumede bia se a foni chemo aba ru junction wo UTC anasa Tafuni Road 0241449191 Leicester Ghana Limited ya sanitary pass na Benjamin so esro ewa ne ntaban no so no ewo wa so mu yie eto the bar enya de bibia be so ne so ne amani kwase aba ko to be ton na fa so mre 0501390337 prophetess nyamecha oda so ne abofo no enna honhum ha bia no friend na ontimi emwa 0535-897-699 Bishop 75 Enterprise Ebudia papa de ne boda silver diamond na wo pekura pa me so ni nyina no ebi ewo wo kwaya ye for engagement na sa bedin to pa bi na woto me so ya no akopa bi siesie wo ho ma ye graduation sabodo no e ho na wasam de mo ne kire abrochefo nyina mo friend number 0598585219 ne mano no Abis Plaza plot number 17 and na obehu no na ye ka cho say na o wa brochire e be say USA memo UK Canada na person send this ika edem obi wa Ghana ha fi and we say would timi edem so app we say boa o ko register ya na asamo sika kra dia to account ebo kama bon channel so enfama yen Grace Gift Herbal Clinic Laboratory Service was say a year barakese kwai so o ship e kwata nine so na obehu no mama dia ya bia ha wo bia no say e bia wo dia no akwa ye say Achadia wansa anti fancy wo akuma yade anasa diabetes typhoid ulcer yade kan ni nyina no say kan cha sa friend 0543 320-030 vagina dey steamy we ye bi wo ko no me outwem fama way give us speak capsule so why me secret no dem man na ye na give us obo mi yie am jam na so abroti o don so ya na o fe wo say ya wo mpacho na e kwaje wo de give us go capsules ni etu ayem timi ko kwase ebusia ma dey dia fever typhoid jaundice wonu mu ato immune system person boosting a eno give us Herbal mixture na ensansa ya na mu ni hemu ni nyina no eho bedi ni dia na give us GC mixture ni capsules 0543 222-470 3P garlic or say o blood pressure ne kwasoro o busa na tesa wote ya o asma ya de
why can see no so and answer stroke na yo una mo yo tititi eye 3P Galley we work natural health limited and the aba baby a to no to no bia no sabe can be wato 0248928824 grow fine mo jadro won ka se mo ayemre ba etimi enyini yi o se grow fine now this time e ba ye no ka ye si ekotwe moja ye ko bo moja ni nyina to atwa eye Ghana koko ne dia anemia ya de nyina to ase simpache ko pebi na enom oba no kwasho ko no adoso ba wa worry am stop pebi no na ebo we de ma na ho enya kono pacho baby etu no bia no sabe can be 0244596532 0244596532 Hadasa Travel Service Hadasa More winning American lottery when yes how the back so abekwa o se for wani etrem wona kache nebra na won ti 0249 714-368. America Mano so 001-838-910-9045. That would have back clinic and what Ejo Krapa. Ebusia for any trouble. Now one saw we have na pressure. I want some and that's what so obetu ase e de amount. Ebusia can say that would 360 capsules no and that would ointment and withdraw 0244-8864-37 People's Forum where a Lord Inu Salansa where MC honorable or your MC and what for or see a control say a duck was sia de bia was see a control say a duck was sia de piano at Mimin Dampacho Fancher Mimin Daniels yes I wa bra non swa bono and the copim san on Knobe Bono and na oh na no Mimin that one be done and then yasem ye raba omia and MPP aban and the paya wa ye no say asansa fa de the chere obebunu to said the address be ya bibia so be woni panti asem na abatwe bibia akoso pacho yenhwe se yensa beka na nane na hia me papa e ready pacho yenkwai ipa kon mo kwa mi break you omo no mo djuma no ni nyina mra ni ho eto pese ni djuma nkoso no benya ska eto oba ye chere ni niama di bi ye chere ni niama otobi akebi niama no toye no mi da ye djuma na ye de amam adwuma ne me ye di man ni nyina no ono akasa ya we akai niama ne bi eba na sa no miakasa me striking force man ansa da koma ye de afa me mbesa ye ohine nso eti ye wo form wa ha oba niama na nano mu kire wo no ye be kire go form so dia na utoye no ye mo provide e di ama wo dia na ka na giso uto se wo kapi wo ba ye ya ye di se niama mo no utoye ya twetwa ya ma we mo anu mu enam no bi de lo de ba ko saraka ama wo ho edro no de ba ko dware ne bibia ye bibia de ama wo se niama na kae no wo se miami force empe niama no ma wo let me say me nua yo mate me hwe se benya obi no betima free ye bia se anya obi no timi free ye bi dia me be ya ama wo ye gusoa na mafroka cho se ye de bia me ni kasa so hono mu kasa e wo nyame busuma enim so ofre me ni kasa ni kasa no me bi kwapo wo me phone so na me record wo me phone so onu so onu obekasa onu ofre me fa ye ntro no otwa ofre me atede ta me ni kasa na no we kwapo e be se enye kwa e be se 1 month 1 week or 2 weeks ni kwapo me ni kasa e okay ansana me sai de me akasa me sa frɛ no na me ka tell se kapi oba ye no get to 3 years ni emwa no nyina ana 3 years and over ni emwa no etwa gubusum so oba buku todwe wakande no beka ukwa eye bepe niam na ka ende na ka na de be ade no se niam de no ka no 3 years ni into ukwu odwan e de gubusum so a o ye so se 3 years no ukwa obenya moja no obusum so de be odwan ama wana time wo ho so what me be nya etuma no dia time no twemu a yetimi nya etuma no biom because ache onu do frɛ no a de no beka to no say han wo de wo pɛ niam no po sika let me see me konfo no me fa me sika to niam e fa nya ma wo e ji se wan kasa so se mi boa wo nsu a me boa no me boa no se mi charge wo na man charge no nso onu de no no ka se onu ni sika 350 million boa mo na oto ni nya atwere gu ho niam na oto ni nya atwere nyina egu ho
so buy and chain ne date o telephone number o din baby o friend nya e trogo ho or no this 320 milaba o was asika no sa ba say yes adwuma no ma no oboa nana form no dey ama no form no ba ko odi ho eti odi form no ma wa obehwe so o hwe form no so a obehun say niama no nyina otoy no ya provide ya market the other kai no so e wo so but no the pressure to me so say me am pe niama de na ka no me fa adwuma ma no ma ye de na mi conform pe niama de na ka no se say no nipa no so dey ade de bia me betima ka so nipa no so no so kwanya center o eniama no wan to enwie mpa wie nyina ye tie so agreement na oni me ba ne nyina ni se me to nyama ne wie a ono de obetimi aye adwuma no ana okoto nyama no ana osisika na nso wato nyama ne nyina nti aka nentwie ni odwan no nti ohon no ka kire me se ya de nam na ayi nam ewo nsuom nti be mi nkopa busa na yemfambla na ono nko hu nipa ne bi se misika no nsukula na mikuta sika ne bi a na ode amano no wa yeden na ode nentwie no ni odwan no ayeden ona ode amaye nti ampa se oye ni nyina e so ka se oje ni nyina no sa ye me ye ni nyina osofo mpa chobrem abloti amedasi babia mehene mi papa mi nana kateche obe manyankopod na kosi mi chana pa oka word bi wasi nipa boa Sompa FM waka word bi wo TV so wasi nipa we wa boa pa yesua de enti atiefo nyina mi yesua de da bi yenyimi saa kopim se be jimia ma ya mfie bubu no minua be ma no o che me ko metimi akaranim kakra bi ansana mako ajagorajo se ajagorajo minua uni aim number 1 2 uni vision 3 uye pesemin kumunya usasu ye yemonyono na wotiri modene ye hu na mbeka che no munyame o respect no wa munyame kura o ene ufiri yakope ko bodeja ko tutofo mrimrim ho ko penyame a chew se wan fa ni dia menyame odi sebe mfa ncheme odi nsi hunu kafra se kafra minua no emi ya se obiti baby no wo ye sebe kwoteboto atima dada waji usika ena yemi ya but let me tell you fact what yem kurasem mi kwa kope misika ada mi ntwa no kafra ada roma mabro te kasa ada na wo ye kwoteboto me nkase wo ye kwoteboto me si on se kwoteboto no ejina wes nyese obema na ye kwoteboto obi o ya za bia no o ye kwoteboto anu fia akom ne nchire wadawroma ko wani ma me dase so ahwe no obi abechi anti na me so me bi samu achire no mi o abrotia ko wani ma yakopo said na kam bobo box you ana edis correction share me kon wada atade asem be de ma boxing wa ya de so enti mimi abema edie pa ne beba se obi ji ukoda uka 75,000 na wako Sompa FM ni bona kache o se sika yakopa die jai nemom betua 150 million ni wafa konyasa so 3 million ko 4 million dia tum 200 dia to ha we so de kwa ha ni nyina echi wo se twabo 150 million enti sabi mpedu se wan kai wanti mi atasa kasa na me kwa majimi be na mejimi medika me ko pecha kwa ya mensa ko bubo saka wonyina enti wo 150 million no bibia nkasa nchewa mu wansi full stop wo 200 million bibia nkasa nche se full stop pasemi kumunya ne ni brebon ye wo wafente no wo ko pe 10 billion ene wo ne wo fia waton semi obusuani a mi do nyame aka me de ayi premre ene be hwewo me de premre chi ene be hwewo me de be hwewo papa because wo di nkurasem tie Sompa akura wo ye wo no jeje usika no ene wo ne wati ma ton ufie na ufie ko na se ton ye kura ye ni bia ne ye di bia mama ha no
yetime ka cho say ya ka bia ba wo de mesra mo e ka ya bayi maame mama kansa pa cha obi fie una timu wotua ka wie na so me pe bia family obi asoso mama kansa obi ore mama ne woti makoton fie se me de kotwa me ho ka na me de akotwe ma so ne ajagura edin de mesra mo mo dawroma aha na woti mi de akotwe ma so me sukura mi tie o kasa ututu ya nwani na ukurom ani sa akoye wo se kwancha ho no mo kurom tumi no esi sa akoye o timoto ye mo fanchani na future ko nyina ko te dote ye kotra dem okay ni nyina ko juju ni bi na di na ko so yi bra na bo te me ka kito bi ma me nua be ma no hwe bra entrasi njimi sa brantie na wagigi skana jagojo se wanwa no mane mo ni din ye nchiro papa bondi ni ye mame na gbojojo ye ntrase nye jimi eni nipa bon sam sa bra sa 300 and 400 series no 30 something million no enti sabio anso akwankyere awotimi ha woni agisa sika fra brantie ho and over the capi afidie chi abo ne sunku ejane so ne sunku time one na papa this kan ma no na obroko no na over the capi oh bra senior ewiase ho yemfa yensam ye nu didi na so de yensam ye nu didi a wo be ka won sabako yedase agodi empa cha obre mo mame nana no ode ne nsam ye nu didi a cha wan hwe obeka baako ye nyina ye tie sompa abati amedase mechia ye tie fo ani ahwefo nyina na de me pese mbisa ne se enti de nyankopon wa ye nipa nyina chinti nipa ntimi nyi nyankopon aye kora ye nua be me wo sate aka na se wo se won de nyankopon kora ye na dom otimi asifie wo so adwuma wa pon ne ho nyankopon wa anye wa mpeso a ni nyina chinkwa ati umu nyina chi no nyame nye hwe o ma eti de nyankopon de ama no wasesa de akoche ene no ani hwe hefa sabe ye di sua de Sompa Nkomo de bia meka mesre nipa bia wote asase so bia de ekuta wo bia mano ansom bom fama wo se wukura wan peso a mano ankasa ensom bom ma wo na wiase ayete no obi ani mu bia de beboa obi odasani bia ni mu a de beboa obi a ginyankopon de osoro de ama wo ne nko a de ono beka so obeboa no woboa wo de ekuta wo asaje asa de hawni amane asa abesoa wo enti mumman susu ni nipa binom mususu mama ni miriska tituru ni mema binom sa wo ye adwuma wa boka enkofo de ka 7000 ukopa kira kwan obi a watimi asifie o na wo de ka 7000 na ukopa kira kwan na akoduru ya nipa ne se 7000 ne de eheda nya sika pese na ape wo smepe 10 billion na sesi ya wuti we sana na 10 billion kura ma sesi ya kura woti afidike sie so ya ma 10 billion ade na ade beye sika ni brenti etirimuadini nti ayemwanyunu nti adwemboni nti eniema ensem fatanti na wakoton wufi odwapade sabe wuti we sabe se wadwene ya adwuma enti na no ne fo so koton wufi na fa bagiska na wadwapade sabe wantimi anwene wabusua ho wantimi an wuti wanya da bia wo yere wo be wo ma yenyina ye tie Sompa wantimi anwene wo ma ho akoton wufi e de akoma onyanko so wanyinu oni na sabi ohwe wa list ya eda ade yi so yi abosonfo kra age nsanko 7 million anom Miski unbreakable safa we ni brand na network ni tu ya na or the whiskey no di bebra ba nsanko 7 million ai unbreakable safa bread na mo bosu agi anom sa wuti wei na bi kra na the whole day no kokokra wunya bi ni akokuru sa sika we nyina de akoma onwonko sa wanyini enfie miensa de na maduro so enfie miensa o aduro so na wonam eya adwuma ka wate kakra da bra ade nkwala sam na wadi yi mesra mesa ka biem obi ani mu abia wode beboa na nwonko asase wezu o gi nyankopon nko a na de nyankopon de ama on wasa kokuru de akoma obi sa wanyina woni bra na wo ya Sompa FM wo ya kwada sama koton me fie e koton da nchem makoton me fie de koton gold e de ba last week kra no se de ba mercury gold mercury ya de chi gold no
ana pete kosia mpacho mofa list na pete kosia ne yeso bia enuanom adofo no ne atiefo sabe impreduasa mama madwene mu nyadu wotimi ko baabi last bi kra dia na ye na meetie entate amrebo emoti adonso anwansana chase eniema ne basa enti se nipa ne start so oje osan niema we kan wo se eyaza obezan sa woti ho na woti TV so na hu ye na ahweye e na ase me kwa kope we ni mu nyina eni hwan fa bra baabi a woti fie durei etimi anante mosomoso fie miensa e kope sika duro 10 billion okay when 70 million akoton wo fie akoton wo biapade nyina ase say wasa beda zero hwede na ye frɛ no de wo keke na danchem wanti uti kuro yi mu henti danchem na wada uru mo ye to wai gold mercury no wasa abranti en fasi camera me makoma konsun na abosomfo nko aso je nsanko 7 million annom ti na ye nyina ye kwa sole o okomfo no ene abosomfo ni ka san komfo no ebire bi so kwa duro so sa aso akwatra abosom ne so sa akwatra so ye ne so sa twen na no nana na de wachei wa mantem waseme kwa asole nana ne kura kwa asori o na wo a wo kwatena ho no e dia mo ado betimi dia mo wo na wafa nana wafa nyansa kwan waje ablanti esika enti mesre wonya kwa wura ho ye fra bibi tumi se wonya kwa wura dan ni mu na wa no communicate na waje wonsam ade aketua bi se obeya kwan ade ne dia ma wo wutwu mu tan obebi tiu ne senti enkwa ho kura enkwa wura ho because ono no tumi Sompa FM wo kwura horo wo die o eti wade na dwene eti na na wose de yin wo diska na ebre na na so se yin onka so de bo no pa chese no class na ma no want to turn wi de o chese enfie miensa bosomoso ni nyina ho ne ya sika no so aye ka pa chese sika kwa enfie mabi ensa mabi mti mesre ya tiefo ne ahwefo mo mfa ye nua ba madie yi enya futusem de wo bia no ma eno anso na ye fa seda mom e manyame na nyame ne betimi aye bibia de amaye sabe obi ani mu abi ode bebo aye me de manu asi me da se agudie oba hema fa ye to apoi na yenko wanye me da se wanye mame water region ye bia medium ni mo pa me papa ba panini onya 80 years ansana wo na oware ye de bi okaso no kwa ni asantene oware anwani ya wo si fie ema no water region bush nyina ye tie Sompa papa etukwan water region busum bie no ya papa ya etukwan ya nso anfa ne kosi baabi emfa nkwankoje jiska na water region so abusum ya ewo ho no no ehu ni suro bi ewo ho no nti wo mu di no kra enye nne emrante ya omoba omofa bibi aboabo no ya wo mudi edada enipa akofa se wo ye vote ni ya the voter for no eto nchen ya brand sa konfo enisu ban wo ye deceitful wo ye na dwene se wo wura yi wura ne hono no wa cham na wie ti bibi ya obeka bia no obeye ama no nso pa se wo ye adwuma ama wo bi wo do ka 72 million wontimi entua emawo enti wo kwa yesi ni pakwa no betua sesika no na akoye no a wo bu akonta ne woji onyina me de me nka ne tententen wo ka bo mo ye 300 something million no a wuti ko Sompa FM na bibi anwo so won kan kira wo se akoyi wo bu kwasea wonyankopon yi obi a ya da no na yesom no wo beye bibi wo wiase wo beye ne betitru a eye awurade enya azafo ya asofo sabio ene enkramofo sabio ene enusefo sabio ene fetish priestfo yi enne wo mo abo mo no a wo beso mu bu enipa ti ne ameka ne se wonya ne ope awie sika bia wonya na ne ye me ye ma ho ne se papa what you think I'm going to make jano and can before saying come jano come out put no answer na me jano come out put no answer na come jano come kunu no ai me say come kunu no come out put no answer na come jano oh yes nyame mo abote dabi ama mun shia we say nyina se abra company wo kunu sorry ne yira na ne maame na wona na bi ne mabi ehia ne mabi wo mo ensa enka nyina ye tie Sompa abraya 72 million ti okoboka over 300 and something million ade bibi enkasa nche no wo pia wo koba ne 10 so eno ti ne America ne say wo hiri
me mom de nim ni say aduro de wo to ton ho niam na ko ye ho niam ko ya de ya no eya kwa ya ma eya sika wa hye no ana sebe o ye ka say nyanso no eni ma wo de to video so me hu say agreement say wo ya ma mi amensa anka ne me pa me sika nyina wo betua ma me agreement wo ho me pa jo mo fa agreement letter me betua e de ama no se sika no bibia anya de ya papa anasa brantie no ya wo yes ade no wonim ne wo yenti no agreement me nyine so sign so one sign and that so invalid was I papa when didn't say to so na me say that so one sign so onim de so it doesn't work. Okay. We are Rabbi Cratchit out to say it doesn't work. It's me can say Sompa FM. So yes, as simple as ABC. Sompa adwuma ya wa say no ya ka no kre. Sebio sika bia nke betimi agene sika we say there e kwa ya ma. Okay. And until me can say forget about it. You are dream free so na won say waboka wokọ ye na onye sika nka afa ye to kwan na ye konya aka no so wafa sika wanya de ye ho gun se ye beti agye free nsem se nka agreement ho no mo de a nka ye kokokura na me won se wutim so no wansan no so wutu hu se wansan eno ti de so na ye gira ento ahere me ni me de ba no sie no ne me ka ne se me mo de agreement bia ni mo ya ye de ko gira court uko gira court e bebusa uko process for wa e bebusa e de ba de na mo ye de to won mo ye kire se ebi ase yesu ye nkura bi eno ti na me kan say ye kwa ya ma me da ase abusia nana ajogrojo eni ajogroja se na pokwa bre kasansa na no kala fom ye na dawro ma enya ya nkase enua be ma ajogroja de ono enya wonu ho asem edini na da ne so no ye TV ni Facebook no so no ajogrojo okay ai enya yankasa yade nyina ajogroja ho asem ne ye kan no onyesa ono na fum ye papa de tie no ajogrojo bedwafo akasa brewatia me de tie wa ya me de emma ewiase nyina na ebia so ye nuen ya Richard ne di ne de sen Thomas papa Thomas ma de nyina me papa no ene se mesi no ntia na mintimi nwunu no na nya se mintimi nwunu ni se misuro no yenim hohom asem se ne esitie yenim adunsefo wa kwanuasan ya wonam so a eya wo defedefe ni etwe wa adwene de kwa won ho de obeka se yo no the moment abe step e wo no ankasa ne bosomfie ho no pacho ekwan be so akwakoton wankasa wonim de ene unyansa nyina de ama wo no enti de obese wo no eno na wo beye ena yese ba bia wajapade o na ho na ya no akoma wo enti ni sika ni bi ko shemu that is their tricks omo ya fa wen kakra ba wani betene na we kra de waja no wani betene na billions of Ghana cedis okay no beji eti wan hwe ya banyuna brand AP me fa so bo ne money p because I thought that bia me na minim ma brabo mu eja ya hwehwe me fa wo masetene mu ya beka say bia 7,200 and then never pay 30,000 and over and they are more dasani but bia this is not the only money I now chasing na area so when ya near say when ya so wadeke to a ya na wo hwe wadeke sie bi eno na ato ye nua be ma ya de nyina Thomasi but me ka che na ajogrojo say agreement is agreement e wo musa wan fa ne nsa no sensane ye en secret no so eti ma ya ti ase say oye tricksa ifina so ye anasa wadada nkofo gi won sika we are having a lot of calls kanen nananum bosonfo mu na de akiri ye so ye ba mu nchen na sese ma ye nkofo na wonum ye wolves no mu di nwan ten woma na edra wo ho na anasa den I am telling you Papa Thomas kwakoma to ye be kwa wate me ka che na ajogrojo say ye dia plantation nsa ne hu gu nso gu nkra menim dia meka me ye wo me etete me wa hemfie minim said the abosom sam esitie me hu nyankopon so stam minim said the honhum sam esitie adwuma we so ye no so amenya nante akwaakire ebe nro so ni ade na ye hu dodo na Sompa FM mu ase ube hu no wato no wadada na sabra oba ya hwim ko ya ama okwan so opo benya accident okwan mo behwinti won sole biem bibia betimi ato no etisa ne hu gu nso gu nkra ya ni jana na ajogrojo ya wo kokko jejeti
baby ayo mutonto ayo na junction wo ho a ekro no wo inside but junction wo wonsa nifa ho enti edija na make a chance sika no ntimi fani si ebehwe na agreement na ye no eyampasa wanti mi afa ni nyina ma an initial agreement no kra no say na sitie because me ban one kan che me say e kire be de pepen kwosua ne sa dencham ne ade no ebeka ho etisa wo ka na wo ka afa ma bre me ko ba bi enye ye bie mu a na wo be ka che me say ne sa na ya dodo na wo mutie fa we bla o yo bi afa de ye bi nto Ghana ha ye ko Nigeria ma fra madamfo bi say ya eni go dutuo ni ade say ya eti nipa nhwe wo ho ye e wa na motuo bi om betum abusua ye be fa course awa asem go so antane ya sa ya kwa second case no asem chenchenche de che na ansa na no ye be fa course no mesrawo ye nko computer so adwede mrate ye ba ya betie amanfo so adwenkyere de afa asem no ya to aso 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni Sompa FM ya womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sore. Wo na enwanwa. Enwa me fidom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nya mfie dumienu. FDA agi adwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021.
This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me put to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. No. If you are coming, the friend give us cold capsules. Say yes, is Yara and the walls. Sompa FM. When in our posa a mamma and Tima Winja will name you. Wouldn't give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, Efa. Give us core capsules. A painful battle, one more menu for an inquadawin if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopanya nyumre wobra wodi ewie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Abibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Sompa FM. You friends say you're shrine. You're shrine, it's a person who else so would this year be so or shrine. Reality show, yeah, dear ba. What funny dear no bit dear talents now. Say you too. Ram me down to yes, my brother. Oh, baby girl.
And in first say, Sashi should be up in Moja the Drum. That didn't show for. And I said, it's so piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, baby, first prize pay we a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wonu muatu, wuntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emani pedua no nuane nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya Sompa FM ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratu yi atum. Mama's Choice, your favorite. Thank you. I was saying what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy no when propose mamma Nebekisha. For my dear mamma. Hey, oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Mama's Choice, now Papa. Mama's Choice, your favorite. Aji ejodi nkratwe atumu Abusiafo emamwatena seba ene special edition so eya mansan delay ni yeka obi a waje ne din krom ha UK USA ena Canada fo nyina so asan gina tomprekopa eya me guest ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable na ne bibia so ye hwim sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight seba animonyam eba ayemuyemu a me guest na number 1 esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osansu ye nepatichiwa Bank of Ghana. Sompa FM. Obi bisa se wine and obefia air bonus samnani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store. Sisia. Abusia yadamu wase ama mwakwa bampacho connect ya ini mami sisi. Hello. Hello, Nana Pacho Temenka. Me too, Nka. Abusia, Nana Ajogrojo, and I no a bon common. Nana, Udini, and I perceive any year what Daro my dear who here. Udini, and I the same. Was it beginning, you know, they say? Me Pachoing. Beginning and Nana. Nana. Aye. Me de Nana Yabua, also, the Nana Sena to us. Nana Jogrojo. Jo. Where the armor man come some ya a branch ya capidia sembe dying. Na ya saw some ni more, yet any dear never see it here war my fro, but went to me amfa. And na se see a yanya se sienti, what our man answer more the buying I said, or by some call for ye mama one no more. Kaya o modeno no munchi, a mutia no maja binteno. Or bow one wa bepem was a disappointment as soon as Sasane didn't know. A becco, we was say,
72 million no kra de senti no obema no 1 bi obema ni sika opesen wo se 1 billion wo si ehwa e no obo 10 billion na ma no list a onkototo ne ma no ye chia ya so ti asem na enye ye pese ye ti free wonum se abrantie no wonim no na wonim na se na wo sinim no wadaroma waka bibi se o si 10 billion den Sompa FM na namba cho wa se oba se oba bepem wa se be ya eya nkofo di ne hwamo efa adwuma wa yama wo mo ehu akatua no omutua bia no omagyabi omuntua enti oba se wo oba behwe na nka nkofo ede ne ka no matimi atua ne ka ene oba ye na wo ye amamre kakra wi na se 72 million di esa enu nti no ompe sika onu ankasa na koma beto ne yam wo ho no ommo nkyerɛw ne ma ne bi ene o se 1 billion no ope ena o se esa nti 1 cents anwene ho ene o se ope 10 billion ena aka so ntoto ne yem bi mla na agya yeti asem no e wo no nkwa ne fe nye ye nti ne pese yetie wonu mu asem se abrante no wonim no waba wo nkyanya ampade na si ye wadaroma na question is wo obi no ye dwuma ma obi na 72 million na oba busumu ho se busumu nipa no na odi ne ka no mu ntua no a aye den na me ko kata ne se bi ko ma 10 billion na nampa cho utie me mitiyo wadaroma na asem na wode aba no nti na me se yenyi wo no kwa ma ta se no karo we ma mi mo aye o se me ba to tie bia na yeti onana aha me o ho no bae no se o ye carpenter ni enti o ye juma ne juma e enkoso na se sia na juma bia no be no enkoso enti ope adia obeji ope suma ya obeji naka odi ba ko to ni fie na obeti ma bo no bibia no pe bia no naka suma ne e ma no na me si sa o si ai yo mate se sia no consultation we 500 cedis up to bottle or to ye hwe me wie na ya bisa no se sia no Sompa FM also inyi say 3 times na me si yo so inyi say de sia na sa ade no so ye de ekutiawo eti sia na say adware o ji say ye de adware o eti eniama na etroma na eni sa suma no person obeje no eti ya cheche na eniama na eji so oto uti ase o si ai ya tro eniama ni nyina di agope paso edi ama no eti oto eniama ni bi eniama de na ka no wanto 3 years ni sesia no so no eniama na oto enu kwafo no o hwe list no so a o di ka kwa list no so wa tia askaro kwa tia bi na akabi eniama o hwe ewe no so odwan no wadika na ntwe no so wadika e wo so no wantua sesia no eniama na kae no o se mi ankasa mi fa me sika e fa to eniama no na mi fa ya adwuma na me sika pe ye nye nsa o se manya obi a mi de mi free eniama no na ka mi fa nyina ye tie Sompa na ko bestua let me see kapi say ade de bia we carpenter ni o ko bo bi dan so manu a say ni pa no ye estimate di mani pa no a so to dua 1000 no de begu ni dan so a o to 500 a o de begu so o to de na ka no o de begu so ma no o to chance a o de begu dan no so se sie ne ko ese e ade na u carpenter ni lo che se mi to de ma de na ka na sa na ye na na e ye sa na ye no oni mi kasa e kwa ba mi nchen e wo mi fie oba de kwa na mi ni ho asa na ofra mi mba be to no fie no afere o threat mi katem se ono onim sisi obehihya ba me ono one Robert phone ni am obekatem ta na kwa po me frɛ police so mba be che no tam na me frɛ police ko me ride dem me ko me ta na be bia ba afie ho no o adwane no okɔ de bia me ni kasa de be me ni kasa o frɛ mi a de me kasa papa so be to ni ama de to ni ama no de fa djuma so ti ano kwa no Sompa FM no so no ni ama kwa a che 3 years ni abua na ekunu for 3 years ni obenya mota na bi obusum so no obusum de be oye adwuma na ma wana adwuma na kwa sese kwa pa nye de na bi ebe yi adwuma na atwem because ye ba ya de na maka che ose emre wo ho achia by 2 months 3 months e so wi adwuma o si o hunsro sese ye ono na o si ono ko ji sikaduro e wo baabi sikaji na ono ko ji ye no na ko ji ye na o ko na sa ye ye ma no minim sa ni bre not mi fama mi so wo oba bi che no ma che na niam e ji so oto
or Toby, my unit my choke paper so, meaning some choke paper so, and I'm a man of former. Nana Pacha also a castle for this schedule. Nana, with you. Medafo Pacha also a castle for this schedule. Nanya. I also for this schedule, baby, or buy it for first time, son of kind, also for this schedule, baby. I didn't for this schedule, baby. Now, then, let me see, Papa. So, for this schedule, baby, I made a schedule. The other person, me, I'm also Ojuma Nkoso, Open so many sumai. And the man which are order to Tony Amano, let me fire to my day, FMO. Meaning, said a nipper does let it be trying throwing tea. Me fear on me or form or Oba. Betros or never go so. They no toy no me the bay amount. Otto then I can be the baby amount. It is a capital in a catch the muse or no by me chain. Nanny Paladin or Amaford in the car 72 million, 7,200. Likewise, I mean, see all kind of Buswasem. Nana, me the Nana, what to be that? Nana, let's tie in Sakan or Hanayamianu. Let's not cast one quarter to Naya, dear Nema, Ben Acasa, Uncle to Tower, less the money. Listen near me, you say, listen to the mother back. Sompa FM. Mofa dada one on to Somaya. Mofa ni me when Nasona Bacono Sonaso. Listen, I am you with the mother back. Form ne back. But your money may free so. Now on a wine answer. Form ne back with a back me ho, the back was on the ho. But your may pay, and you was young, better was young, the adventure where you was so money way free so. Pacho munyi we fi am fa ba ko na bai be ma na na se wo bo wa homa no so pacho wa asem bia se o ko bo wadwuma ho ba na so ko dan wo kai nana me pacho wo na wo ka kire me se me si ma ko ji sike duro na ma ba wo hoda me ko obusu mu so da o ho pe na me ba ye no enye sike duro na me ba ye se me ba be ye One kasa u kachira mi se u be buami. One kasa na u kachira mi se u be buami. O dabe na mi ba u fi o se mi ni u ba be kun 2 years ni mi si u fi order. Dabe na mi ba u fi o se mi ba se mi ni u ba be kun. Wa kachira mi se mi ba o pe ade ani ase no me ye den na mi ba u fi ho mu. Wa u kachira mi se mi ba u fi o pe ade ani ase me ye den na mi ba u fi. Anampa cho u tie me. Witi o mame. Ohine obisa wasem adaroma nka betie na owia na nka nso anu ye pese aka asem no pemesi bre na twa wa ha senum tabra obai no ba be ade o so mai so no ma twa no video ho na se o twa mi video kula mi ntwa ntro se dia wo kan ye no mi kan se nimo dia mi pa kire se dia mi no wa ye no emu dia na nana kan ya enim dia o pa kire se mi ma ba ofie wo se mi ba betreti wo no o da be na mi ba ofie eno na be pa choto bonya no ho asem na ye ka wo ko sa wo ko jisu ma ko bo adwuma ho ba na wo ko sa ko dan wo ka me eka na mi de ko tu na ni mi ka se mi ko jisu ma bi enti bisa no ho na hianya enya ba bi a wo nam no esuma mi ko jisu ma na mi de akoye den wo a wo si ma be bo wa ma na se ma ko duro so me ko aduro so che wo ho ma mi ba ya mi hu wo TV so man bank na denti na wo twa nturo na wo ka se mi si mi ba ba ji sige duro no wo na wo si wo be boa mi no minima de a wo de be ma mi nana se wo si wo be boa mi a minima de a wo de be ma mi minima de a wo de be ma mi den bibi ma ya ma no be ye no busuma de ne be de be ma o na ade na wo kan asem bia te se mi mo na mi ye duro no na mi de ma o kanu kwale ewo mu na ye hu dia ye be ya afa asem no na me no kwale ne nyina ne se sika na mi de ama wo na wa akototo nya na ntue nu sesi ya no mi hu twi osi okum na ntue no a obeyi mi sika na ama sesi ya no makobo busa wo de akoto na ntue nu sika no ewen sesi ya no wa man nkrofo na me di omuka na omu di mechi onu nti na nampa cho wo se na ntue no woto ye de ne ka ya wantimi anto ani ama no o hwe paper no so asesi ya paper no so mbetimi atwa mi ti se mo betimi atwa mi ti se bia 10 minutes bia aka me fra ma mi se se mi minute me pa cho paper no mo fa ma me o ka sa won to ayi ya friend saying se ka no na ntue no woto ba ye
I don't know the toy. I don't know the toy. Mama usika. Usika safa koto. Balance na kare wa ntua. Mama usika. Na ncheno ya mane ni ti na brabo na kuma ni nine. Enyo no na asem. Try no see the same thing. Ye kunu no ye Sompa FM. Ye ko any na brabo ni nine no nyina di amano. O de kokko ye salaka no. I just say salaka no ma no ko ye. Nana Pacho who tie me? No no wa nto. Hello Nana. Hello. Me Pacho me say, wona wo ya bosom kese ana se kwamfo kese a wo de obi ba ho a ene ma no wonim. Ya chese ya wo de ma no. Wo se wokum na ntwie no. Wokum odwan no. That means that what osa ne ma no de brown na wokum na na se o ma wo sika na de kwoto ya na wantwie sa sika no. Wa wo sika na de kwoto ye. Dabi o ma sika de kwoto sa. Me Pacho de ba de biem na balance no wantwea ni nyina. Balance na ye sen. Balance na wo paper no so. Nana oka se won to na ntwie baako odwan mienu otoye. Odwan no wodika ko na ntwie no so wodika. Odeka sen. Me say niam na wo paper no so say ade na biam ba 10 minutes na ya demra na ya adwuma oka se won to krokro ko mienu otoye. Ose krokro koko take mienu otoye. Me say obi atwa me ti say be 10 minutes me fresh no mo paper no ma me na me go boso nchira. Papa Nana Pacho who tie me? People ni bi na kita me me kan kire me nim opa ko Facebook na kohwe. Me kan bi dia wo anka se free waso ye ho ban na me bisa wo. Se wo otoma because all let's stay here. Wo se na ntwie baako. Wo dwan mienu me bisa wo se otoye, wo se otoye balance wentua. Ena me se krokro no so otoye, wo se mienu otobaye. Ojwai ni we no emi se kokro nka ho ana ka ho me see wo da man mi hwe we no so se ni pa do so de woni mo no ontie pa do so ni mi bubo na man no so ma e pa cho pipa ni bikita me o se won to bikita wa se mi ni so bi okotro bi ka ho ana okotro bi ka ho me pa cho wan ka saudi na na jogojo spiritual and herbal center original belief eso so nkokko akra nkokko road ene wo so ananya wo sare also. Enti echire no sakrata na bia na kita me no. Enti want me fa nkwaye. And oba ye original paper na the man no. Eno na ye kenka free so de ama we. Mami, tie me. Me say, my baby 5 minutes let me free fie. Mama 5 minutes. Mpacho ye twa wo sesi afa we bra me. Fa do wa a reception one bra ne ntwa ne tum sesi e why. Ai. Pacho munyini free mu fama me ye kwa na yakwa kodi yes Spanish 3P no won kwama basesi ampacho ye anti aging timi boa mo wadwe ye adwuma ntem montwe ye Facebook fo ma mo nko na nese wo kwa aba oba na ye de atare ahwe se eno anasa abranti akɔprint fofra na ye humu na etimi ma moja so de afrisane ye ma adwene ye adwuma ye ntutimi dantem anasa utimi da ye Spanish garlic mixture ne capsules no so no etimi eboa okay eno so etimi eboa na wona se etata ye anase bia wo cells na ye weak ni nyina no be reduce cholesterol so at the amount eniema ye no edro so bo modern afra 0266 114111 na ya jewo so tete natural spices ebusia wase wode aba bomodia na efa ye waduane ahodo na taste ni nya basa yade bia ntimi ma uwidie ni mo ebusia wunya bia ebetimi abo papa ama bibia so etimi akoye season powder sa wudo ni nyina wo bi ewo akokwa de oho na ntwe de wo apɔtwe de wo fra 10245 580957 na ekotu bi eton Mama's choice kodi choice ye ni bra ye na di kodwa banchi asensiri mekani adwa bode adwa bode no ye na sika betwitwa wo eni ti ko pebi no kama pa makra na so wo na abe ya wo achimu so ne dada o semi ona mama na wo twagum emusia bibia be ko ye dia ma Gary premium no so e wo 0261 740 884 Obo Herbal Medical Research Center. Ye kwa do manu Mbappe wa ben Dr. Ben. Last talk wa. Wase kan cho sa wadwi mu mochemu. Esa ya dia wodo ye ha wo no. Wono chen na aduro no ewo. Diabetes awodo awo ho sem. Akoda no. 0257472506 Ghana grows compared to my year. Obebu 50 years to 35 years. Aja grojo. Adwuma ye wote. Eja kwasasam no
So kwaji obi sika. Ka Ghana go fro. Judge me no play for you my any 775. Golden Dior feminine watch. Abamodi for Pokobra. Besa 1000. Oh you bad December. Blasompa. Golden Dior family. Where you man go na. And your family feminine. Emma. Mr. Bema Biensia. Emma. Mama. How was senior sham ne kaboni bianso free ball. 0544 198 043 ko pebito na emwa medima fo eba hospital. O se town ni ye. Dr. Tamadaso. Papa we. O se bra. Na o fa tam nto yade so. Yade bia. Ya kan water form. Yade. Anase bia wo de ne yade. Ko se my ran so no on sabeke no e de free wo. Ne mane 0244 774 282 ya twa nana obeba sese na faith homeopathy clinic ayine pa kokko bi 18 mu ho no get one no dey say ya de waposo diabetes pressure and I said de mama dey friend 0244 583 Janjamet dental clinic mo anu mo nka no ye sham eya mo anu nyam no emra pa ni nyina ne se wo si asenka waka wani nyina no yeah, ready am now say you fight na bibia so akoye o se kaka na yo kokotu na bibia akoye e fama ma se abripo junction total filling station ye ne di anase na chi wo pe na ye wo ne man ye 0559 139582 ne kwa abrochire ko sua de odidwa anase kwa ye adwuma kumasi ase no masafo labor runabout eho na owo eye 0249 000448 Boris B chicken we nampa na we win na mo story we just enya Boris B ya di try no me age ni so dia boso dwumadie bia wo dia bia wo ya aduane to wo ya yo fo BBC efia kokko da bia ye costo bia na de ebi ewo ko na bi wa mpacho sign and I said friend 0544 4444 53 AY Ahmed Apple Word was a wope iPhone so no a free 6S 50 Pro Max no ebuso ewo ho ne hu ne ma ka de ne pempa de ne nyina so no ebi ewo ho na Samsung Infinix telephones ne na accessories ne nyina so no ebi wo ho touch my Kumasi station achi ho a na abehu no 0549 020032 yemfa time Herbal Mr. Ntuapo na yen kwasa na naba ya tam no ekwo ai tam Herbal Mr. madede afiba wonu mu akwo na nyina ya wo ya wedo ye time Herbal Mr. time Herbal Mr. ne council and also ebwa emma rashes ahodo ya ji wa na mu nyina no etu afiri wo bi system na ma hu na bia na 0244 41766 number chomo friend na nhwe se wa baswa ada na wonkoye wonkoye wa heya abrotia na betua ska no na awobetia na betua in fact ye hwemu na se ono kura ne kalabula senya kalabula pacho na so ogina ne paper ne dia ko no anko sign pacho mo fa ko am ye se na mai obetua ska no na mai ya abrotia obetua ska no yanko kasimile ya baby odi akodu ne yankwa afrefo no ho mena onyama ya ono aba obefre pacho bremu ansa ye mau time na sa asam no de yankwa afrefo no ho mena so hati because e jetuato ye bana de ne etuato no odi ama ya why ai pacho adagojo obetua ska no adagojo obetua ska no kasimile magiga pacho so jiga enjiga sa because e bi nsusu anu soso wo bi kan yentie na asem nansa uma yentie na asem nansa cause wa hwa ne aye san kotro yetum ni kai be san asem ne ho yempe sa yentie na nana asem na bia na me papa Thomas nso no anya de wasa woye ntie yenhwe ne list ne say tali we say dia na bia nana nso so de na bia na odibem na ne ya dismiss no na okone baby na emwa ye wode ma no wo honhom mu fam no say yampa se bibi tai no a na we yetimi aboa no yese se aboa so no kono mu nso a ohoro ne na ho nti ba ha na yebetimi nso so aboa no kwan bi so nyese asem ne kwan no de baaye na na se sofo aka so betu eskali nti wadwa wamfa pa cho 0551931931
0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 me do from pachote menka me mo ha wudin baby akase free 0548 wada roma wo be frɛ me bia no no wadum wa fidie na mana se volume no no alowa ne dia maye wa mpa mo chopa hello me do from pachote wudin baby akase free akase free wanchi wudin ni de say ya frame David my entio why me pacho ya sana na ikai ani dia papa na bet na ka ante asa na ndi ni wumbi because first of all once more me say first of all once more okay ana me mana auto me do from pacho what menka me won kan pa wudi ni baby akasa free the frame of say abwaje me free asombe bro pacho my entio bro say anyway next one we ye me shebo pa me shebo pa me bia me shebo program the next program I want ye it say me a bit afford them na you preach etrem and the program me ho no e ya bisia kesi e mo piara o Sompa FM se papa no la ye confuse kapin ta no te ho no se mo a mamu nyo bibiri e mo ho wa no masem wo hen yeah that's ye be ne sa pepe me dofo hello good afternoon pacho di baby akasa free hello hello good afternoon me ka se Kofodia keto ma na akasiem na Kofodia ngata pacho di de sen ne enko na ma memo wa baso ejuma pa wo ye ma Ghana ma in fact of mama say yo ya ni ni nkwa ka se of mama na me koma sa me okonfono that so man la mojo tengo de you Yenyi Sompa asa me say only evidence bi ada ba wasa only evidence bi ada ba wasa dan kasa opedo pompu ni na man no so man ni ya ni no ngi ni sika ene Ghana ada de papa ene sika so mo ya di papa but na okay yeah that's it hello good afternoon me do for baby udin ni baby akasa free hello good afternoon pacho udin ni baby akasa free me kasa free fi jasi me dindi na boache pacho me enko ka me ko se kan se udi ko no me shot nemo yini na do DBT abante raji ni selisa la brano ankaza wanya pass but enu ncheze one time people in ni se second sikano ono ankaza na man Sompa FM so kwambia second sikano akla metu akala na me das na boache pacho me do for my how din baby akasa free me kasa free Nkranza pacho din say Abigail we say me bone pa o Papa mpacho ye tie wa me kasa free nkranza yo kakal me chimakan we no yak de mo kan se we no yam panti le ho fo na o pe obi a o wa ma television show na ton ho se ni adu o ban kranza na me do for kafra na mpacho ma ha eburubiem aha me pacho mi bubo ni ama no bobo ni ama na ma yentie oko fiona oko bubo ma mi nti
Abobo na yetio nana. Me bacha oba mi ho on the 5th November 2022. No oba mi ho. No oba no o say o kabinta ni nyujuma the enkoso. Also mana why it is here no ye oba beju so my ma no. Na mpacho listening na yetie wadaro me no de edim dada. Aha eniama no tie me eniama no ay sheep baako any turkey cow baako any sheep 2 any turkey 2 chicken 4 angro 4 destroyer 3 messenger 7 vulture egg 24 Sompa FM crocodile head ono 3 den chamuti niti den chamuti miensa 3 ena pete nkoso yanso so aduonu 924 any good spiritual mercury ena gold mercury enso bottle no nketo na makoma akonso small bottle no na destroyers na ye dey small bottle no 7 destroyers na ye dey sani ma na ye dey na no be dey ekire no na destroyers na ye dey me pacha ma na mi kasai ana enyo no tino frame me pacha wo na wo ka asem yen ade ne da ye ne me ade kronti ye bisa wa yen fom yo na me kire wo se de no ade abre no minima ade kro ade abre wo enti de na mi da me na ma no na me kire ma no me pacha wa asem na wo kan wo list na boboy na mi bisa mu kwasa se wo se destroyers no destroyers ma kuma akotre ana me se no ya de abanya idade destroyers what about destroyers be din wo se 3 eno aso na da ya nim ha drobi no mo friend sa destroyer yo you will be on so the friend 21 destroyer and so yo aha ayo no enti we no cow no enti cow no na ya balance na just otua na 3500 because cow no 7500 na another ben ye beba beto ofie o say da ben ye beba beto wo pese ye ba wanim na ye no otena se na ye hwa asem no de wo mu na ye pen po masibre o say da ben na mi ofie ye pese ye ba wo ho da ben ye beba beto wo aha okay man mi bubu ade na wo paper so so paper no mienu no de abrɛ wo na mi so mama no paper mienu paper no ba ko pe ne mi de abrɛ no ai ti se ya no se ade na bia wo se mi hwɛ paper no ma wa man mi bubu ne ma no so kyerɛ wo Sompa na pa cho wo tie me mi tie o me se da mo se mi hwɛ paper no so mi hwɛ so sa ai kyerɛ mo so na mo pɛsɛ mo betie o time na wo de mai ne ye fra wo no ya wade enso ya braso enti na me se ye pese ye ba wo ho mama no paper mienu paper ba ko pe na mi da ma no me pa cho wo tie me nana mi tie o wo ye panyin ya fra branso ne ye de ye adwuma ye bra na ye be enti na me se ye ne abrante ne nyina be ba paper nikita wo eye e wo ha se nom enti ye ne nyina be ba ho da be ne be ba beto wo wadaroma okay sesia no na me ba asem ba ko ha me I said back when I say another 3 days. Now only papa who frame me. The last number 78. No present 242. Last number 78. No frame me. I didn't know any panel were frame me. No catch him say obedi asem naba. Now I feel the moon team and no master mood at 2 air. I can't then move back kind vie. Yeah, can't say. What's any saying? Me say most of the respect Amamupa. I can be obedient frame me. I catch you say. Asam no waka wie waka wie afro ba be frame say yes an edi asem me say da ben ye be ba beto wo wadaroma ti say o tie we na no asem o tie we nso o tie obeti nana pa cho wo tie me ansa no betuma nana ba wo di ato nana me pa cho wo tie me afro ba be frame me pa cho wo tie me hello me be say me pa cho mate dia wo kan me so me say asamu a wo kan nyina dan framem and 3 days no dey me pacho wo tie me na 3 days no dey asem ne ba na adentina e pacho na ni 3 days no 3 days na wo kan no ne mba ka wie afro ba be frame mo ka ne mba ka wie ani ada ne ye fra okra ne ya fra wa se wo mfa me pacho mi ano no nkasa e meje ma asem nka what's up with the respect Sompa na na pacho wo tie me me meeting me no ba if you are not ready to talk to us and patch out na fear or ye beba ho ye sorry e no be kasa
enyo na abekire kwan ya yemfa so nye adwuma wo ba wo se etie na asem yetie na asem ya sat na so ya fro wanti mi ampeke ene yes afra wo ene wansa nya ne ya fro ne nya wo ti am akasa nti wo de question we say ebesili abusia ye de nsem ne nyina esi ase odifo ye bekọ ho ye koba ye wo bia no ya de aba beto na yi ne ye ne nyina ya brante ba Thomas me pa cho the initial year de ma o seto ne yi na to ye kire de cow ne yi ba mu ne nyina no ne nyina wa hanti no kwa kuma to ye beto na mo afọ wate unye ni for dentim ebusia ye sorry adwa so ma me na badwafo nyina se na pacho Papa Thomas pajamu mame why ye nyina ye tie Sompa me ma ho February minu aba fefe bi wa ha ma me fa ne nkira mansan ansanye sana me yes ni kwan wo baby me do fo pacho me mo akwa aba na mama kasa kese mame ya me dofo ahun ofefo na odi di sen pacho fe bi mami frishia free ne bae pacho kunsu pacho wia o de asem ne bae o hu be ma no nhwa akola no meboa pacho da bi mama omuye mienu me wia me ma kes ka mo wako nyame ya adom o kira o beba why mama pese me nyata mo ma why pacho abusiafo nyame ya adom aye nua bae o kira ono ne case ne di bedi nkan ye wi ade wo ho ne ye di atoa so ye hya mo bossa asem bi a ye tena so wa hasenum efiada de enne de ye a ya tena so ni nyina ho nsusu aso no nyame ya adom o kina ye de beba bedan mo yakra mo nyina me na badwafo enne producer minister BJ enne nana mensa Brampa Beatrice Abigail ba ho ofefo bemma Safo Kantanka senior technician nana yaw enne eye kechre mo nyina aboa ye meda mo nyina mo ase mo nka ho anka me nko a kwantekro mintimi enye dwumedi amesa okọ London pacho baby a wadru bi ati play mu a erade mfa nkonkodro asomdwe mu nyame ya adom a obesa ba no abeto adwumedi no so yakra mo nyina